Kani gadega Pati CTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Hadin baladon kejing terwa naki bobon balang halor kejing don kam. Banwan ra ano kejing penkala yaki kato kat neki kendon haka 6 schedule. Jong kariti sencar kari neka Constitution of India. Henin kasengi nakalang Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Uba pensingan NCM ulalum da kejelang yaki nong ilam jong ki kato kat neki sang balang kajela. Bahkan top ya ka Khasi Students Union, ka New Trap Youth Council, bat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People. Hakani keji kendo kini ki arliang mamla kelai keren halor kejing penkre ban ai jing mot syak sarkar pedeng leng bakat nat ki kam korbari banwan ra ya kejing penkala haka 6 schedule kabal jan kong house nam arza khatar haka bala weng no ya kapara 12 AA bat leng ba kejing weng ya kini kendon kiladon ki katto kani ki an ki bakasar kajla kamdon borsho bantuklar hendai tang ke district council kabala bantuklar hendai house nam arza khatlai bat arza khat sanpan ka sarkar jela kala tho sa sarkar pleng bat ajing mot banweng no ya karai banweng no ya kapara 12 AA kumta ka jelang ne ka si kala rai ban patha ya ka sarkar jela banweng no ya ni ka jing ajing mot sa sarkar pleng ka bala pha house nam araja khatar ba ajar khatsan nalor kani ka jelang hakani ka si kala rai ru banang ni shkhman haswa ban ajing mot sa sarkar pleng dei bandan ka jing kendo lang jong baro kiliang ban nya phleu jing mot lang khnang ba ka jing ajing mot sa sarkar pleng kinlong ke bayaran ti lang dakawe ka sur larai ba ka jingi kendo biang an persang banyi kendo ha ka santrek unai luar mentau snam bat ha ki jingi lang bahadien dei ban khot lang ru ye ki seng balang kirang ba snong bat ki kle nok sansar hima kumjo ki ru pauk mat ka jela bat kani ka jelang kalarai ru banang ni khmat dei ru ban shem ye ka jing ajimot jong ki kle nok sansar snong bat ki hima ka bangi susi ka jingi kendo jing trasni ko long bangila ba state government ka ba pha ye ka opinion arja khat lai ka klempan jimut na ki pai ba ka klempan jimut na ki councils akan panjimut nagi sang bala akan panjimut nagi rambashno akan panjimut nagi sadarshno lale haraji subit subyang joki arja kasanro iman lale haraji subit subyang joki dan lagi juga mentegas ni ong ba lagum nu ngin hapan pentip saka state government bahkan recall no ya katu ka opinion joki arja kat lai bat arja katsan bahkan no pat pha kanu ka opinion sa home ministry Kempat yo ia kajing aji mutlang jongi upai pak. Kata dia kemudian, pada nombor 2 kebangia kan mendekati ke lomba. Ngidon ketua Meghalaya People's Indigenous Forum. Kepala isyong hati di sini, ngidon lang ni pak mengenal Presiden GSU waktu itu baik. Ngidon bah kan bah kasihkan round meeting ke jongi. Ngin khot lang ye kidi perlok, nagani ke Meghalaya People's Indigenous Forum. Kenal bah ke opinion kan ni tangkawai apa? Central government, but akan juga por ke jengmut ke long ba ke state government, kadai pan snap ya ke jeng aji bot jong pai ba, but hakane ke sin pha ke balai, ke di ban pha ba ke jeng snow jongi di pai ba. Kabumut ke long hadin pengini syong ke second round meeting, in shimmy final decision, ya ke final draft jong ke proposed amendment, but ya kata min sa pha ke state government, but ke state government kadai ban Pak baik ya ke bu pai bau